Mbiyabana muno mwanju muri Ndizi tibinande andonsia soberande nigo cheragire Chinsa Ikomi chabana maroba egarogo kwariani SMS magana mayetu mayana rende wateka ime na isiko ya Gusii ukaba mwananje Ikomi egarogo teina ntora sesemo yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega sesemo ya YouTube na bogotonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News Karengali kiao na bogotuma gwetera se namba ira se skrini igora na mangana dokarkana imena isko ya Gusii ekromrai bwense Dr. William Ruto ala sensemo ya Narok anenekro aikiranire ase wiki yogo chengerege koro kia egesaku kia ba mansai yebagadena mansawi culture anoare sensemo ekromo konyoye rigatika showa ala sensemo ya machako sekarekirana samatanga ayamo ase ensemo eyo Boigo mugavana bwe county ya Trans Nzoia nere chochi natembea nigobono anyarire gakwegwe kirogyo koba omokonyi bweke amagose Dab Kenya Debut Party leader omoyego yunyara ko korekana ase ensemeyo ya Dab Kenya yungati yale ndo korekana imena isiko ya Gusii omwanchuburingo kobolyo benanje wikomwelyo Joshua Auta tobwaternere kurwa sensemeri yomunwe banyeryo abigari nyanchama kibina gochera se eriogiamo nechibicha nyasome gocha sole eriane Brighton Makori Etukaja kurwa sensemeri ya Iranda subrogation ward ya Nyakoe Ebunge ya kitutuja Jesouth sensemo usase kenyero kiaboge taulio sibonenke yemo yomosae kefni nyakundi nomongina oye Delvin Bwali nigo baichanire egekorwa ase nyumba yabo yasambwa obotuko bwogokira lero kolengana na barabo nigo bono banyarire bagosiri enibe nyinge eyo yarenga se nyumba eyo nonyine bituma banyara bagosamura bwangu ikabono mbaramanya ngikirete engane yigo kolekana sensemeyo yeirana teaturega kibanyarire bagokwana anekro babolire abanyanyimbo gokorobotuki osabateneri iboborendi gokorobotuki igoro yenganeyo Teri tukelimo ngonyora nga chinjugu cyane cyasari gukora umugondo cyabekewe para goika na sengo soere kuchimwane nabona icyane terende ngateba ngarende ayo oyo gasi morarende libagare kuri rendo tigaigo narege ngatigaigo namatuko naraka erange chiwikibere nande ngonyora nga masaruri naru iyo mutina bekire paregere Chinsa mbeta aticha makarabati kanyora nga bambekire nande gocha senjira yana singo tambuka gochi ono rende nakuru abu nande namatuka arachire ande nabo geterende obutuko natabugete butuko boigoro cyarenge gendo kama saa 9 ngororo burabu ari mukungwa ko muringa no mondo gotumurika etoji nando golimo kujigosyomelyo kanyora nenyombe kuyi rende tosogete tokongea gukura aba materende nabo bachete bakangea gutubwate sirende gutukuze cia mache nsende no muichano manene sana lakini anda sande nkuyo ne nyasaye mbijamana sende yari ko babana nabo bari imanga tindo chinkingo kwana sayi kinyenda bane bintu byarenge nyumba n'ibintu byarenge binge no ane chipanda no nabegete no ane chibese nchikonyora na irwe kiombe ngachitigororo nabo yani in fact ibintu ne binge byagierororo akirende no yonka goserete tigajirende tusabana mabera kiriki ayambwato nyenete ni ayambwate mwaka negere tukurane Omobunge obonchari Dr. Jarison Njoke ni gobona nyaririga kubulia abanyanyimbo gokorobotuki bwabwango erikomanya ningikerere tomosae oyomo uyu nyaraga kuraswa asensemo ya liana lituko lya Jumamosi kaokwana anegetaseni Ndizi TV weteresimi ni gobono Njoke bweganyaririga kubulia abamenyi bensemeyo bebunge ya bonchari anensemo ya liana gokonya abanyanyimbo kumanya ningikirete eringane rigakorekana ase ensemeyo asomusawo yo akagere koraswa masasi na gosiro bomwaye asensemeyo kwendo botukini gobogenderete asensemeyo teturayunga kyo mochumbe anyaraka okwana ase wetera esimi Dr. Charles Njoke mchumbo bonchali kwa Ndizi TV okwanira ekizakia wetu bonchali Jumamosi ya etete
kiange ntu yobo kumige yobo chana ono sana omwana moke akoko Kiraban Asharia Isa Thomas Natiba asekinyo kyawo yeki in a location Mutaima village onyali the work kulisa sina masigari na police post naki abatebekana nakite kumubwata na kakwete nje kumisa ko mwana moke yakire tupaka okubusiro mubwaya senjire tara manyikana kuyena kia itega kireko akwali ne familia yayo nakwali raisa naba mwabo kutuma magombane Auta kwene kia mwana yabeta bamintu baba bantabakanyeku awatrane n'abantu bakora investigations au site wene kibabete bari ngo bari keroli ate bege ko garanye site bwena bakara kina mwana go cyakorekana ende yo anyare ko sanso wangu ne ko nyarekana to batoreru tuwatrane bakora butuki tubamangana bari keroli akonye ubutuki ububwekirane unenjereyemo yokwene kimuna bamenyi be county ya Kisii ngonyora bare amache nigabona umugabana bwe county ya Kisii Bauro Simbaratiga kubadana nekyombekerige tenenete amache ase county ya Kisii na Nyamira gosikemegete na Gusii Water and Sanitation Company ebacha kiromoroberio bokwene kuna macha ayungo tokale ase binyoro awa umoroberio yo gose niro nigacha kyumoroberio yo asensemo ya nyantaro yego toka ase wodi ya Kyogoro ebunge nyaribali chache county ya Kisii ekarateruna nigwa bekire miroberio yo kwene kina benyi be county ya Kisii ngonyora bale amaji jine chibiche chiweta ase TV yao anekero aika asenseme yumorikito numorikito Joshua Tamisi ni gaikira na senseme United go tware ne robot yoruo ekaraji ko toretera asenjera yobukiranu gekoraga ensa emo ya bono maroba ekero engana ayogo chama buno Gusii yegendete okwanuna barai awo nigo muwasiri wechisemese kirima chogunere aire ngane yoborito ekranyarega kubolia barai awo kurwa sorongo rwa Gusii go chamo erina kongusera hamo na kwene kuna magendero awo ngokorekanale ase ense yosa sorongo rwa Gusii yoroko yakwana gosumu wasiri machogu yoroko yakwana yuritukire gorekerekeranete asumo yagaboko moyeni edichonsiemo oyorenge umwe msibi wodi ya Amayia asebungeri ya West Mugirango niyo machogu boigo akwandirete ali ara sewisara yechisemi anekerasirete ali working party gose erombelio maraibu ensanya tikagochora egate abuna amonchele ao natakere okorerwa ase wisara yechisemi. Mimi na wasifu viongozi, jameni, wewe na mimi tumepata nafasi. Ile nafasi iko sasa ni tushikane pamoja. Kama chigaba na tukubwata. Kila wakati mimi napiganga simu kwa gavana wangu, Simbarati yuko hapa, napiga simu kwa gavana wa Nyamira, napiga simu Enkoko yuko hapa. Hata juzi tulikuwa tunaongea kwa sababu ya ile mradi ambaye iko huko. Ntuka gete tubwatera na bantu bamintu manjire tubwaterane. Mwanjira baraibwa Gusii story ndio kemo. Hivi karibuni Mheshimiwa Rais alihakikishia atakuwa hapa Nyamira, waheshimiwa wanajua, na mimi jameni mjue na wapenda kwa sababu wakati nimeenda kule katika Wizara ya Elimu kulikuwa na changamoto chungu mzima. Tumesababisha yote, ukiona sasa tumestabilize mambo ya CPC, mambo ya TVET, tulikuwa na Mheshimiwa na moko hapa. Nimezunguka kurubugia tai, tumetoa computers na nitazunguka kila pahali. Mambo ya university kama una mtoto ambaye alihitimu, hakuna hata hela utatoa. Serikali inatoa scholarship na wengine kidogo mambo ya runi iko, kwa hivyo msiwe na wasiwasi kwamba iko pesa ambaye utatoa mtoto yako kama anaingia university. Omobunge omochore kurwase county ya Nyamira Irene Mayaka oni gobona nyaririga kobolie kiombekeri getenete korenge mesara asense ya Kenya
kubainyura abemsie na kubakore mechandeli bagwetera anene kerego tebekana muna ekiombe kyo niyo kia nintete engeri ya bali abemsie bale konyora nereka ukwana buli tukirigoro asumo yegoboko mweni lichonsiemo oyore ngomwe msiwe wodi ya Nyamaiya ni gobona irini mayaka teberuna abemsie baise kwewa engeri ya babuya ni baraise kwe bangera buya nandi ni baraise kurigelia magendero ao haschi wodi chiabo. The reason why our MCAs wanapanda gari pamoja wanafanya kitu inaitwa kapuli ni kwa sababu wanateswa. Nataka kuambia SRC ile remuneration board ya nchi ile marupurupu ambayo mlikuwa mnapatia MCAs 2013 to 2017 alafu mkapunguza 2017 to 2022 alafu saa hii tena mnapunguzia zaidi. That extra money, where is it going? Give the MCAs what is rightfully theirs, because our Nawamas came on the ground there. They are the ones who are wananchi kila wakati. Na nataka kuambia MCAs wetu, mlete petition. Mimi kama Irene Mayaka nitapeleka hiyo petition katika Senate na katika bunge ili SRC kuje katika meza isikize maneno yetu. Na nikimalizia nataka kuambia watu wetu wa Nyamira, sana watu wetu wa Kisii County ndio tunapendana, lakini gaki Nyamira tari sub county ya Kisii, we are a county on our own and we will keep fighting for the things that should come to Kisii to Nyamira County. Abantu batano nigo baenekiwe gosira obogima bwabo ase county ya Makori anenekero oburwere bweri sabeswanyarete bugwateka ase ensemiga kweneke korwekyo nomugwasiri bobajenu ase county yo ya Makori Julius Nyerere oyareka atabuna abantu abunigo bairerete gosira bwabo anekero batayigete ase nyagitali asobwango ende konyora obobwenia. They have died because they have overstayed with the disease for long. Cholera, you know, when you diarrhea and you vomit, you become dehydrated so fast. So we want everybody to be enlightened on that. Our team is already on the ground teaching people on the symptoms of the disease. You know, this is a bacterial infection, and it depends on what we eat and what we drink. Ekerobono chingwa na chiricho abomugwasi miuro moja na Kenya kwanza chigenderete nigo yarekaniro mokonyi bomurai bwense nigagendete gosoma kuruase bechi ngao anekranyarire kaote abuna obomobwasi miuro moja wani Kenya mbubwati bagalinirionsi ase serikali gakoya kwana yo ase county ya Machakos yakiraikirana sumoyega bwoko mweni ani Musau oyore ngina omobunge omwara Vincent Musyoka nigobono gidigati anyareka usingira buna barabo nigo bawchokore gasi yabo bune serikali ya Kenya kwanza igo asimio ondeta yobwaderi baga ase serikali. Unajua nilisema namna hiyo wakanipigia kelele hiyo hati ya Azimio. Hii mtu anasema hii nchi ni ya shares, sijui nini. Sasa waliambia watu yao watupe kura yao. Sasa watu yao, marafiki yao hawaamini sisi. Hawaamini mpango wetu wa kiuchumi. Sasa tutawaleta serikali si watatuangusha? Hatuwezi. Sisi tunaleta wale wanatuamini. Wale ambaye wanatuelewa. Wale ambaye tutapelekana. Lakini kati ya hawa kuna watu wetu wazuri na tumewapatia kazi. Kwa sababu kila pahali wako na watu. Hata kama wangetushinda hapa katika Rift Valley wako na marafiki yao. Wangekuja wachukue hawa, si ndio? Hawangechukua nyinyi. So wasituambie tutachukua nani? Sisi wenyewe tutaamua. Tutaweka kila mtu Kenya. Tutaweka lakini wachache. Wengi tutaweka pahali kura iko mzuri. Kwani iko makosa? Kuna makosa? Mimi sikuli kwa mtu. Ase chinga kiecho nigo ligati anyaraka otabune serikali nigo yabekire mu rubiriyo chikwene kibuna abaremi awasinzito ya Kenya kujibare koligiwa buya ase okonyora oboyo nigo bagate abuna abande akaroboyo bale koligiwa nigo bale gokore bintu binde asokurobekana kole nigate na bono libagali igoirwe ase abande bachikonyora libaga lyokwelika konyora oboyo. Tutakuwa na registration nyingine ya fertilizer phase 2. Saida tulitangaza, kuna wengine walikuwa nafikiria ni mchezo. Na nimefurahi sana governor, nimeona mjumbe wa Azimio kutoka Nyanza akilia mambo ya bolea.
anasema hii bolea imepeanwa bonde la ufa, imepeanwa sijui Central Kenya, imepeanwa Western, sisi bado pewa. Sasa wangepewa namna gani? Na waliambia watu yao wafai sufuria kwa kichwa waende maandamano. Sisi tuliambia wakulima wetu wajiandikishe wapewe wapate bolea, si ndio? Au wakasema hii bolea hakuna kazi, hawezi punguza gharama ya maisha. Kupunguza gharama ya maisha ni maandamano na kuweka sufuria kwa kichwa. Wameenda maandamano, wameweka sufuria kwa kichwa, bei imebaki vile ilikuwa. In the meantime, wakipita hapa bonde la ufa wakienda nyumbani, wanaona mahindi. Si unajua kwanza hao ni watu ya kwenda na ndege. Wanaona vile mahindi, sasa wanalia fertilizer. Sasa mimi nataka kuambia hao viongozi ya Nyanza, hakuna makosa mmefanya. Nyinyi ndio mlipotosha watu wenu. Mkawaambia wasijiandikishe kama wakulima, wasichukue bolea. In the meantime, waweke sufuria kwa kichwa, waende maandamano na kupigana na mawe. Sasa mmefanya mzuri. Wiki ijao tunatangaza another program. Sasa muambie watu wenu wawachane na mambo ya maandamano, wawachane na mambo ya sufuria kwa kichwa, waende wajiandikishe, wachukue fertilizer, waende. Abagosori ba taekwondo korwase county ya Murang'a nigo bono banyarire bakoboria serikali ye county eyo amane serikali chinde gusira egosori eyo ya taekwondo ase Chinsa baukwana nigo baereire ali bagwetera ali akwirire gosori yabo teo korabuya ase ense ya Kenya boigo nigo baereire buna barabuo nigo bakore gosori eyo asabande bakobachaya na kubasieria konende nigo baterne gosori inero gatie gosori chingia ase ense ya Kenya. Nasema taekwondo is the best. Nasema hivyo juu taekwondo inasaidia mambo mingi sana kwa life. Inafanya mtu akuwe patient in life na inafanya mtu afanye vitu in a responsible way. Juu taekwondo is all about discipline. So kwa madem wenye tuko huku nje, watu wanasema taekwondo inaharibu wasichana, wanasema hapana, hizo martial arts si mzuri zinaharibu madem. Hapana, si ukweli. Mimi niko hapa so far and I'm doing good. Moja ya hii mchezo, shida yetu ni kuenda kuwapatia exposures na huko nje. Ndio sababu unaona leo amejaa hapa Murang'a, juu kuenda nje tunakuaga na shida ya kuenda nje. Lakini juu inachezewa hapa ndio unaona wamejaa sana hapa. Sasa tunaomba tu ni expose hivi vijana ndio aende waone vile mchezo huu inachezwa. Sisi ni youth wenye pengine kwa Anjila hatuko stable, tumekuwa na shida za hapa na pale. Angalau tunajitolea sana tukitaka pia usaidizi kutoka kwa county government. Ajira haijapatikana vizuri, hatuko stable kifedha. So kupata uniform pia ni challenge na hivi kwamba bei yake iko juu sana. That's one of the challenge. Ingine pia ni hall. Sababu hii ni indoor game. Tunakuanga na shida ya hall. Kama saa zile tuko na michezo kama hizi sasa zenye tuna host. Omurai bwenze Dr. William Ruto nigara sensemo ya Masai Mara anenekero anyara kawikirana omoyega buko inyura egekoro gia kose kalja ya egesaku kiaba Mansai ase ensemo eyo echiweta ase bicha ase tibia one chibicha ase ensemo eyo buno murai bwenze anyara kawika ensemo eyo onyara ga kobekerwa eyanga yege traditional kiaba Mansai boigo emoroberio yo nigo goja kera omwaka ekero chi World Beast jiko nganya kurwa sense moya mogo cha ende kurwa sense moya Senkenan Masai Mara ase county ya Narok ni ganyaraga kwariganiwa na mugavana bwe county ya Narok Patrick Orentutu mugavana bwe county ya Samburu Jonathan Uret amo nabande gose amo no mugavana bwe county ya Kajiado oyore orelengu yabareta bonsi osaba Mansai bonsi asenseme yu asenjera yogo chingera egekoro kyabo ase ensemo eyo. Abo nongo ikomweri bamangana itamaya ye Chinsa Ikomi kulingo kubodi na toska kurwandi TV genda kwa yatengeri kyari mirobiri yitoni yere miansu nande miya
kera Chinsa kera chinga kitoska enero Ndizi TV obwansuma busingo konyuruna ndora sensemo ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News konyora chinga kina boto tweet @Ndizi TV News wekerengeri kyao nigotokaneti wetera sinamba ira screen ya igoro ngukosabera otware oborigire wime ya Ndizi TV wansuma busi ekero Evarinio sera ende gukoyariganiria koletera gikoraga ensemo ya bono marwaba kerabariki baito bonse na baroba ende kwarigania ende bamwereri agonsansambarane gikoraga enseyo ya abono marwaba nyasaye gakonganjira na yagwanchire nigo torominana na angio asomoroberio obwensakia anene astumanyekande na education Wednesday krotora chikumurekera mangana yechisemi chosho Auta nero ninga sensemi yumuntu wimanyelio abigeri nyanja mwene kuna mali ogine chibi chago jeira senjera ya bene kuna botamberiane Brighton Makori. Ndizi TV, ubwansu bw'umugusii.